Maitshaphrang Khasi League basketball tournament kebala penlong daka Khasi Students Union Maulai Circle kala jam haka sngi ke basau pada hinne kala sngi ubelai kila dan hendriu teli ke jingiakhun kila dan santli ke jingiakhun hak liang kishenrang pada kawai ke jingiakhun hak liang kikentai kedubak di kala penlim ya kamauyong da sau pu ara live khandai pada kanam player of the match la yo ada Bernard Lingdo jong kedubak B kadba ko umsning SCC kala penrem ya kanang Maitshaphrang da live pupra la live hinyo Padu Emerson Lapang jongka umsning SCC ulayo e kanam player of the match. Kashipara kala penrime ke KSU Mauprem dan Riu Pulai la laipo. Baje ke player of the match layo ada Uji Wanyang na Kashipara. Nolor kani ke Onyx kala penrime ke IAATM San Puwei la Arpuwei. Baje kanam player of the match layo ada Ubankier Nongrang jongka Onyx. Ke LUSSCO kala penrime ke Dubak G dan Riu Puwei la Khatsan. Padu hami walang jongka LUSSCO ulayo e kanam player of the match. Hak liang kikentai ke Swiss Hustlers kala penlim ya ke St. Mary School da lai pinyo la lai puar bagi ke Fidelia Lamare jong ke Swiss Hustlers kala yo ekanam player of the match.